Emakhosini Camagu Lesedi Lekganya umhlambululi umme Onika umhlambululi namanzi baba kwenye level beyond human understanding. Umhlambululi sikhuluma ngento eke yangcoliswa. Sikhuluma ngento eke yangcoliswa mayizalwa. Noma eyazingcolisa makaluka khula. Noma uphuma nje esiswini sikanina phansi kwamacala amngcolisayo. Ngaloko umhlambululi ijeni kamhlambululi kuningi ekufanele akulungise. Impilo yakhe nje ukulungisa and ngenhlambululo yamanzi. Now, please don't forget to like and subscribe. Before ubuka le video kuyaye kube ne-advert, yeke advert iphele and then ungene ku video. Masikhuluma ngamanzi, sikhuluma ngomuntu ophuphayo kakhulu amanzi. Lo muntu mayiphupha amanzi, it doesn't mean ukuthi uzothwasa or uzoba umprofeti noma uzoba umfundisi. Akunasiphiwo kodwa inhlambululo, kudingeka inhlambululo. Le nhlambululo lesikhuluma ngayo, yes, ngaba ukuzalelwa phansi kwamacala noma imimoya sekhace kakhulu nginawo, so uboniswa ukuthi kudingeka inhlambululo. Khona abantu abaphupha kugcwele amanzi endlini noma bawasha izitsha, abanye banisela ihosepipe, but anything that has to do namanzi, ngisho makube uwasha izitsha ngayo lo nsipho, as long that has to do namanzi clean, you must know ukuthi inhlambululo. And then with amanzi angcolile, then it's something else. But ngizostika kwinhlambululo amanzi ukuthi ephupheni ayinhlambululo. This world is surrounded ngamanzi. Now abaprofeti bamanje ukuze babonise ukuthi abaprofeti beqiniso bangempela bazokutshela ngesiziba, bakutshele ngeimpompoma, bakutshele ngamanzi eza ngobukhali, amanzi athulile, bawalabela amanzi. Lamanzi lawo futhi na sise south, sise nale abale east, lawo manzi lawo aphuma from ku east, aphuma kuimpompoma ezinkulu, mawafika la siwathole ukuthi hayi lamanzi lawa azithulela mile la aphuma from kule mpompoma, amanye aphuma from kule saziziba lesi. So yini kahle lento yokucakekisa abantu kangaka ngendaba zempompoma? Uyisa umuntu empompomeni onke impompoma uwo kufanele ukuziyele wena mprofeti, wena nyanga, nekele ukubulalisa abantwana babantu. Nekele ukubulalisa abantwana babantu ngoba yilento leyo ukuthi wena ufuna ukungena emanzini andlula ezinye izinyanga. Wena yekela abantwana babantu uzele wena mhlambululo omkhulu, wena ndlondlo yamanzi enkulu. Yabona futhi undlondlo yamanzi yena lo odumile uyayimela into yakhe. Maka yenza yonke lento uyenza yedwa. And you can tell ukuthi when it comes to ukuthi ahlambulula abantu uba civilized. But nina ngabe senahambisa abantu zenzeni ondlondlo yamanzi ngempela. Kodwa indaba la engizoyikhuluma ngendaba yamanzi, baningi abazitshela ukuthi ba spiritually gifted. You are not spiritually gifted. Inhlambululo iyadingeka. And wonke umuntu uphila ngedlozi. Wonke umuntu uyalungisela idlozi ngoba siyizulu labantu abangaseke emhlabeni. Njoba ngizohlezi ngisho izulu labaka Kristu liphezulu, which is li selfish lele liphezulu masilibheka phezulu ngoba linabantu balo. Alikhona ukusi accommodate sonke, but izulu elikhulu yimi ngizulu labangasekho ngoba konke ekufanele bakufeze izifiso zabo is through me. So siyizulu labangasekho. That's why ku exposeka namacala wedlozi phezukwethu.
namhlanje uzithola ukuthi awuzalwa awubi nengane ngoba uzibani wakhe sababa now ushawa ngento enje. Then namhlanje uzithola ukuthi angishadi noma ini, there's always a reason. Namhlanje utshontshelwa left and right, abotsotsi bakubamba njalo, as long ungahlambululwa lo yamsamo labantu bakini. Ngisayisho lapha sikhuluma ngegazi lakho, sikhuluma ngegazi lakho. Namhlanje nifuna ukyo have a good time emanzini, ninezikolodo zokuthi nihlanjululwe kangaka. Uzalwa nje ecaleni, umama wakho nje wathakathi ubaba wakho ukuthi uphile la emhlabeni, ukuthi uzalwe ukuthi uzokwazi ukuthi nivale ama investments alobaba. Wena ubuye uphoce ke namhlanje le inhlambululo zamanzi ozibonayo amanzi kwamele uhlambulule lokuso kwayenza umama wakho, owa hijacka idlozi wathatha wa cage ubaba wakho. Same applies nawe baba, wayenza the very same thing. So amanzi whether ngaba makhulu kangakanani, ithi sikhulume ngamanzi glass of water. Glass of water. Iyakhona iglass of water ukuyenza isimanga, manje ungabeka amanzi so. Nanoma ngabe sekufakwa ama chemicals anjani, ngokubeka nje iglass of water ayenza isimanga. Amanzi can travel, it can travel and reach where your roots are, ukuzuthola inhlambululo. Angazi uthi ndangeso masisuke thina abahlambululi masifike emanzini sikhulumisa amanzi, sisuke siyofuna abakini makube baseZimbabwe, basemaputo, abakini makube baseLesotho, wena ula eGoli, siyabavundlulula ukuthi wozani phela sesikhona na ingane yenu eyaseLesotho kodwa manje useGoli. Then that's when ke baqhamuka. Emakhosini Camagoli Sedi Khanya, please don't forget to like and subscribe.